Rene Mugenzi urakaza neza ku ijwi ry'Amerika. Murakoze kunyakira Venuste. Uri umujyanama wa Kizito Mihigo for Peace. Ubwo bujyanama bwawe bugamije iki? Abantu bakoranaga n'iyo foundation bari hanze mu bihugu byo hirya no hino bakuze bashaka ngo bakomeze ibikorwa bashyiraho iyo Kizito Mihigo for Peace hanze. Ubwo nibwo bashakaga abajyanama hirya no hino, nanjye barambaza ko ndi umuntu uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, barambwira ngo bagire inama mu bintu binyuranye byo hirya no hino. None se ko twabonye KMP yimuriye icyicaro cyayo mu Bwongereza, ibikorwa yari ifite mu Rwanda bizahagarara? KMP yafunguye ibyicaro byayo mu Bwongereza ni KMP International. KMP yo mu Rwanda yo izakomeza ibikorwa byayo mu minsi iri imbere. Ubuyobozi nibo bwemera gukomeza gukora kuko muri no minsi ntabwo bari gukora. Kuri Kizito Mihigo ukwibuka ni nkukuvuka ubundi bushya. Abo muri KMP muzibuka mute Kizito mumwibuka uko yibuka? Kizito nibyo koko kwibuka ni ikintu yashyiraga imbere, kandi fondasiyo nabyo nibyo yakoraga ibikorwa mu gihe cyo kwibuka. Niyo mpamvu kuri uyu munsi ku itariki ya 7 fondasiyo yasohoye indirimbo yitwa Namaganya Bantemera Amababi. Iyo ndirimbo yasohotse uno munsi, kandi nanone muri iki gihe cyo kwibuka hazaba igitabo kizasohoka ku itariki ya 17 Mata, nacyo kivuga message y'ubwiyunge, message y'urukundo na message yo kubabarirana. Nabyo Kizito yasize yanditse, nacyo kizasohoka muri kino gihe kugira ngo abantu bakomeze basangize, bakomeze bumve ubwo butumwa bwa Kizito Mihigo. Hari abavuga yuko Kizito Mihigo hari abamwitwaza bakamukoresha mu buryo bwa politiki. Abo ngabo mu bavugaho iki, cyangwa se mwitwararika mute kugira ngo ejo ibyo Kizito yasize bitazahindurwa ibyo gukoreshwa politiki wenda atari byaragamije? Ntabwo Kizito yaragamije politiki. Kizito message ze zirumvikana cyane, ni message asobanuye ku buryo bwose bugaragara. Message ze zubakiye ku bintu bitatu: urukundo, kwiyunga no kubabarira. Ibyo bintu ni ibintu niyo mizi, niyo fondasiyo y'ibyo yigisha. Rero abantu bumva ko hari abantu bashaka gukoresha Kizito mu nyungu zabo, ubwo abo bantu ni abantu batewe ubwoba n'izo message, badashaka ko abantu biyunga, badashaka ko abantu babarirana, badashaka ko abo bantu bakunda. Nkuko abivugaga Kizito Mihigo aramagana abamutemera amababi. Ayo mababi nayo yashibutse ku mashami y'igiti yateye. Ni amababi bwoko ki? Kizito Mihigo avuga ko igihugu kiba kimeze nk'igiti, imizi y'icyo giti ikaba ari amateka. We avuga ko ibikorwa yagerageje gushyira mu Rwanda, navuze kare, by'urukundo, kwiyunga no kubabarirana, ari nk'amababi ari gushiruka kuri icyo giti. Akaba rero yamagana abantu bagerageza ngo bapfobye ibyo bikorwa by'ubwiyunge n'urukundo no kubabarirana, nk'uko yamaganaga abapfobya jenoside. Rene Mugenzi, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika. Murakoze. Umunyarwanda Rene Mugenzi wari umenyerewe nk'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu yaraye muri gereza mu Bwongereza nyuma yo guhamwa n'icyaha cy'ubujura bw'amafaranga agera kuri miliyoni 270. Abamuzi babyakiriye bati: yakinaga urusimbi ni indwara mbi cyane, abantu benshi barayifite ariko ntibamenya ko bayirwaye. Byaba byiza rero mu gihano baba bamuhaye ko yabona n'ubufasha kugira ngo abashe kwivuza, kuko natabikora agasohoka azongera abikore, yongera agira abandi bantu bahemukira. Uwo ni Clarisse Kayisire Mukundente, umwe mu bantu baziranye na Rene Mugenzi. Turanyarukira no muri Tanzania kureba uko indorerezi z'umuryango wa Afurika w'Uburasirazuba zitegura gukurikirana amatora muri icyo gihugu. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya, ntimujye kure. Amakuru yacu turayahera mu Bwongereza, aho umunyarwanda Rene Mugenzi wari usanzwe umenyerewe nk'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu yaraye muri gereza mu Bwongereza nyuma yo guhamwa n'icyaha cy'ubujura bw'amafaranga agera kuri miliyoni 270 uyavunje mu manyarwanda. Ayo mafaranga yayakoresheje mu gukina urusimbi. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ari mu biro by'ijwi ry'Amerika i Londres, aho mu Bwongereza nyine, niwe waduteguriye inkuru.
impirimbanyi y'uburenganzira bwa kiremwamuntu René Mugenzi ku wa gatanu yakatiwe n'urukiko rwa Norwich Crown Court mu Bwongereza igifungo cy'imyaka 2 n'amezi 3 amaze guhamwa n'icyaha cyo kwiba amafaranga y'Ubwongereza 220 bingana na miliyoni 270 mu mafaranga y'u Rwanda. Umugenzacyaha Chris Ewell yavuze ko René Mugenzi, umunyarwanda ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza, yavanye ayo mafaranga mu bubiko bwo muri banki ya Katedrali ya Mutagatifu Batista yari yaramwizeye ikamugira umubitsi akayajyana mu Rusimbi. René Mugenzi ufite imyaka 44 y'amavuko yatwaye ayo mafaranga y'amaturo yari agenewe abakene n'imirimo ya kiliziya kuva muri Werurwe 2016 kugeza muri Gicurasi 2018. Ubuyobozi bwa Katedrali bwamenye ko amafaranga yatwawe ari uko bunaniwe kwishyura ibikenerwa mu mirimo ya paruwasi, ku buryo nubwo bwose bari barishinganye bahawe gusa ajya kungana na 1/4 cy'amafaranga yatwawe. Umuyobozi mukuru wa Cathedral David Paul yabwiye ikinyamakuru Daily Mail ko imyitwarire ya René Mugenzi yatumye bizajya bimugora kwizera abantu. Mu mwaka wa 2018 nibwo byagaragaye ko amafaranga yibwe kandi René Mugenzi yahishe abyemerera polisi ataruhanije, ndetse ageze no mu rukiko mu kwezi kwa 7 umwaka yemeye icyaha, ariko urukiko rwari rwarabuje abanyamakuru kubitangaza bwitwaje ko umutekano we ushobora guhungabana. Ikinyamakuru The Eastern Daily Press cyavuze ko icyo cyemezo kidasobanutse. Umucamanza Catherine Moore yemeza ko René Mugenzi yahemukiye abamwizeye, avuga ko ibyo yakoze bitahishirwa. Umunyarwandakazi Clarice Kayishire Mukundente wamenye René Mugenzi nyuma y'urupfu rwa Kizito Mihigo, dore uko yakiriye iyo nkuru. Yakoze icyaha, agomba kugihanirwa kugira ngo yumve ikosa yakoze, ariko kandi yakinaga urusimbi ni indwara mbi cyane, irwara abantu benshi barayifite ariko ntibamenya ko bayirwaye. Byaba byiza rero mu gihano baba bamuhaye ko yabona n'ubufasha kugira ngo abashe kwivuza, kuko natabikora agasohoka azongera abikore, yongera agira abandi bantu bahemukira. Niyo mpamvu uretse kumwifuriza kumva akosa yakoze akabihanirwa, nanamwifuriza no kubona umuganga umuvura agakira iriya ndwara. Umwunganira Andrew Oliver yavuze ko René Mugenzi yahoranaga ubwoba ko yagirirwa nabi na leta y'u Rwanda bikamubuza kugira akazi akora atekanye. Yasabye umucamanza kumuha insimburagifungo ku buryo René Mugenzi atajya muri gereza. Umucamanza yamushubije ko uwo yunganira yatengushye abamwizeye ko igihano cyo gufungwa gikwiye. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.